Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video. Ovo će da bude malo drugačiji video od ostalih, znači ne radi se o gameplayu ili o nekoj igrici, mislim radi se o igrici, ali na drugačiji način. Dosta vas me na live-ovima pita i u klipovima milion pitanja kako da se ubaci mapa u Farming Simulator. Ili ti mod, šta god, IMT, neki traktor, šta god ono. Tako da sam odlučio danas da napravim jedan klip, tako da kad god da me neko pita kako se to radi, samo mu pošaljem link ovog videa i prosto jednostavno. Znači ovo bukvalno možete da uradite u 10 sekundi. Znači obavezno like, obavezno subscribe da dođemo do 200 soma i uključite notifikacije kako bi znao kad izlazi sljedeći video. Također možete da kupite moje majice koje se nalaze u prvom linku dole u deskripciji ovoga videa. Trenutno imate bundle, znači dve majice, jednu belu i jednu crnu koja vam dolazi u jednom paketu i dođe vam jeftinije nego kako biste uzeli zasebno. Ljudi moji, idemo mi na tutorial. Uglavnom, kako ti sad to ubaciš nešto kao mapu, nešto igraš kao s IMT-om, kako to sad? Kako je to moguće? Već sam radio jedan klip ovakav za Farming 19, tako da evo radit ću i za ovaj, pošto verovatno dosta vas nije ni videlo taj video, ali uglavnom isti je princip. Znači, ono što trebate da uradite jeste da nađete neki sajt. Bilo to da je ModHub. ModHub vam je znači official sajt od Farming Simulatora, znači od developera igre Giant Softvera, a imate i drugih sajtova, poput King Mods, koji također ima jako dosta modova, poput LS Novinkija, i kao što možete da vidite, u svakom od ovih sajtova postoji balkanska farma, za koju me svi pitate kako da je skinete. Uglavnom, ja vam preporučujem da modove skidate preko ModHuba, jer je to logično official ModHub, znači gdje možete da skidate modove i prosto je jednostavno. Znači, sve što trebate da uradite jeste da ukucate na Google ModHub, znači ne ono sa P hub, nego ModHub, razumeš? Onda, otvoriš sajt, prvo što će da ti izađe, neće, ovo meni izlazi zašto sam u Nemačkoj, ali kliknete ovo Farming Simulator, ModHub, Farming Simulator, znači ne može lakše da bude. Klikneš tu, imaš milion modova tu, imaš bukvalno šta hoćeš i ukucate koji god vi mod hoćete. Evo, ukucali smo Balkan, izašle su nam dve mape, obje od brata Maxa. I evo je naša balkanska farma koja je bila u prvoj sezoni. Kao što možete vidite, imate tu sličice, imate svašta nešto, opis o modu i tako to, koliko zuzima megabajta, koja je verzija i kada je izbačen sam mod i za koje je konzole i kompjuteri, jel? Tako da, sve što trebate da kliknete jeste download, možeš misliti. I onda idete ovdje save i to je to, sad čekate da vam se skine. Ja koristim Brave browser, ako koristite Google Chrome, isti princip bukvalno, ili bilo koji drugi browser. Uglavnom, minimizirate to, prosto jednostavno morate da imate WinRAR, znači WinRAR skinite, to vam je ono besplatno na, mislim, bilo gdje možete skinete, samo kucate WinRAR download i to je to. I kada imate WinRAR, šta je WinRAR? To nije toliko ni bitno. Tako da uglavnom, imate sada balkansku farmu ili bilo koji mod koji ste vi skinuli. Ili mapu. Mapa, mod, isto ti se vata. Uglavnom, kako sada ubaciti ovu mapu ili mod u samu igru? Ako imate na kompjuteru igricu, to je vrlo prosto i jednostavno. Za konzole ovo ne važi, ovo važi samo za kompjutere, zašto za konzole u samoj igrici imate mod i skidate odatle. Ima i za komp, ali ako možete i neke druge modove da ubacite u kompjuter. Uglavnom, sve što trebate da uradite jeste da odete u Documents ili ti dokumenti, zavisi na kom jeziku, i odete u My Games. Znači My Games, tako će vam bude pod tim folderom će da vam bude farming. Evo, meni je tu i Dirt Rally, Rainbow Six, Rocket, Civilization i SnowRunner. Uglavnom, odete na Farming Simulator, logično neš ići u Rocket League da ubacuješ balkansku farmu. Sada ovdje imate ovaj mods file. Znači ovaj ovdje file koji se zove mods, jednostavno ćete tu da kažemo da uđete i ovdje se nalaze svi moji modovi koje imamo u Farmingu 22. Da, ima ih jako puno, znači haos, koliko ja imam tih modova, imam 8 GB. 8 GB modova, buraz moj. Uglavnom, sve što trebate da uradite jeste da ubacite mapu u mods folder ili ti mod koji god. Samo ubacite u mods folder i to je to, prosto i jednostavno. Ako nemate mods folder, napravite ga, jer ja mislim da morate da imate bar skinuti jedan mod kroz igru kako bi vam se napravio taj folder, a ako ga nemate ili ne želite skidati preko igre, samo napravite mods, new folder mods, tu ubacite i to je to. Znači, eto, koliko je ovo trebalo, 20 sekundi, ali sad ću vam pokažem kako i šta trebate da radite kada uđete u samu igricu i kako da aktivirate sam mod. Znači, pokrenete vaš Farming Simulator preko CDA, preko Steama, preko
Epic Gamesa, ne znam nija, gdje god da imate samu igru. Vi nećete imati ovo gore, kao što meni piše ovo reshade, zato što je to ona grafika koju sam ja stavljao, one boje i ono sve što me stalno pitate. Pišite mi dole u komentarima ako želite da napravim i tutorial u vezi toga kako da to skinete i kako to da sve sredite ako hoćete. Sve što trebate da uradite je da odete na ovo downloadable content. I ovdje, znači na ovo drugo, ovaj kao štiklir imate, tu su vam vaši instalirani modovi. Znači šta ste vi sve ubacili u onaj folder. I evo, kao što možete vidite, ima ih mali milion i tu su svi vaši modovi koji ste vi ubacili u onaj file. Ili ste skinuli kroz ovaj downloadable content, evo kao što možete vidite mod hub. Ako se ne varam, tu također imate i mape, ali nisam točno siguran, znači ne koristim uopšte, da evo ovdje mape, da li ovdje ima Balkanska farma, baš da vidim. Mislim da ima zato što je kroz mod hub, a mod hub je da kažemo originalan ili ti glavni taj hub za modove. Ali ne mogu da nađem ovdje Balkansku farmu, suncelim poljubim, gdje su je stavili. Evo je brzo zov kao ovo igramo u životu na selu. Evo je Balkanska farma, evo je. I ima update. Interesting. Imamo 4 zvezdice kao što možete vidjeti. Da, znači jednostavno samo skidate tako i džiđaricu. Možete kroz ovaj tab da skidate, možete i kroz internet. Ja preporučujem preko interneta, znači preko Google-a. Samo nađete sajtove, ubacite modove u file i to je to. Oni su vam automatski znači instalirani ovdje i to je to. E sad, kako da aktivirate sam mod? Znači, napravite novi save, da li igrate sa prijateljima ili nebitno. Znači, odete multiplayer, create game, napravite znači novi save. I uglavnom, izaći će vam ono da birate mapu i tako te gluposti. I onda će vam izaći ovo mods DLC. I onda imate ove štiklire i ako ste ubacili novi mod, on će vam biti ovako odštikliran. Sve što trebate da uradite jeste da kliknete 2 klika ili čak jedan, ne, 2 puta morate da kliknete i sam mod će dobiti ovaj kao štiklir i to je to. Aktiviran vam je mod, kliknete start i to je to. Prosto jednostavno. Znači, stvarno nije neka kvantna fizika, tako da nadam se da sam vam pomogao, da ste se snašli kako da ubacite mape ili modove ili šta god želite u vaš farming simulator. Naravno, kao što sam rekao, za konzole je to drugačije, znači možete jedino kroz igru da skidate zašto konzole su sranje, bar po mom mišljenju, ali dobro, svako ima svoje mišljenje. Nadam se da ste mi uživali u ovom klipu, pišite dole u komentarima da li sam vam pomogao, ako niste znali kako ovo da uradite i ako iko bude pitao na live-u, opet ovo pitanje. Samo mu pošaljite ovaj link. Da ne moram ja da objašnjavam svaki live. Tako da ljudi moji, vidimo se u nekom sljedećem klipu ili live-u. Hvala svima koji ste bili tu. Nadam se da sam vam pomogao. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!